How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. Ta-da! It's gone. Салом забономузон, номам Саъдӣ ва ин Забономуз аст. Чӣ гуна ки ваъда карда будем, инак дарси англисӣ бо филми Джокер аз ҳама қаҳрамони манфии дӯстдоштаи мардум рафтем. Джокер аз филми Dark Knight ё ин ки Бэтмен дар яке аз ҷамоатҳои ҷинояткорон бандито даромада ба онҳо мегӯяд: How about a magic trick? How about the magic trick? Калимаи how about чӣ мегӯӣ, чӣ фикр дорӣ тарҷума мешавад дар забони тоҷикӣ. How about a magic trick яъне ба як ҳилаи ҷодуӣ шумо чӣ мегӯед, чӣ фикр доред? I'm gonna make this pencil disappear. I'm gonna make this pencil disappear. Ман ин қаламро ғайб мезанонам. I'm gonna конструкция ё ин ки калимаҳои I'm gonna шакли кӯтоҳ карда шудаи I am ва gonna шакли кӯтоҳ карда шудаи going to аст. Агар ба пуррагӣ гӯем I'm going to make this pencil disappear. Make disappear. Make disappear ҳамчун ғайб занондан тарҷума мешавад. Make дар калимаи тоҷикӣ ҳамчун сохтан ва disappear ғайб занондан, нобуд сохтан. Худи префикси this дар забони англисӣ ҳамчун префикси ё ин ки пешоянди инкоркунанда аст ва дар ҳолати пеш аз ки тилхо калима омадан маънои онро тамоман дигар мекунанд. Масалан appear пайдо шудан, disappear ғайб задан, нобуд шудан, belief бовар кардан, disbelief нобоварӣ, agree розӣ будан, disagree норозӣ ва зид. Масалан this инкоркунандаи калимаҳо аст. Disagree, disbelief, disagreement ва амсоли инҳо. Ва баъдан мегӯяд Let's wind the clocks back a year. Let's wind the clocks back. Биёед соатро қафо метобем. Биёед соатро қафо тоб метоҳем ё ин ки ба қафо назар мекунем. These cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. These cops and lawyers wouldn't dare to cross any of you. Ин милисаҳо ва ҳуқуқшиносон ҷуръат намекарданд ки сари роҳи яке аз шуморо бигиранд. Dare дар ин ҷо ҳамчун ҷуръат кардан ва cross сари роҳи ягон касро гирифтан ё ки гузаштан. I mean, what happened? Your balls drop off? I mean, ман гуфтаниям. What happens to you? Ба шумо чӣ шуд? Did your balls drop off? яъне он мардонагии шумо куҷо шуд? Мардонагиатон аз даст рафт? You see, a guy like me, freak, a guy like me, Guys like me, мардони мисли ман ё шахсони мисли ман, freak, freak ҳамчун девона, crazy, девона, беақл, бефаҳм тарҷума мешавад. Listen, I know why you choose to have your little group therapy sessions in broad daylight. Look, listen, нигоҳ кунед. ман медонам ки барои чӣ шумо таобатҳои гурӯҳии худро яъне маҷлисҳои худро дар рӯзи равшан мегузаронед. Little group therapy як таобати гурӯҳие ки маҷлисро дар назар доранд. Broad daylight дар рӯзи равшан. ин ибора истифода мешавад вақте ки ягон ҷиноят дар рӯз рух медиҳад, дар рӯзи равшан ва имкони дидани он аз тарафи дигарон бисёр зиёд аст. дар ин ҳолат ҷиноят ё таваккал мекунад ё ин ки бисёр нотарс аст. In a broad daylight дар рӯзи равшан. ва масалан thieves broke into the store in a broad daylight. дуздон ба мағоза дар рӯзи равшан даромаданд, яъне дар рӯзи равшан дуздӣ кардан мағозаро. I know why you're afraid to go out at night. I know why we're afraid to go out at night. ман медонам ки барои чӣ шумо дар шаб баромадан метарсед. Go out ба берун рафтан ва маънои дуюми он во хӯрдан бо касе, бо ягон маъшуқаи худ, бо ягон дӯсти худ. Масалан How long have you been going out with him? муддати чанд қадар вақт шуд ки ту бо ӯ во мехӯрӣ? The Batman. See, Batman has shown Gotham your true colors, unfortunately.
The Batman has shown Gotham your true colors. Batman روی اصلی شما را با گاتم نشان داد و شهر گاتم کی بودن اصلی شما را نشان داد. Has شود زمانی حاضره مطلق. زمانی present perfect در چند حالت استفاده بوده می شود و یکی از این حادثه آن است که با ما خودی وقت حادثه مهم نیست بلکه نتیجه مهم است. مثلا The Batman has shown your true colors to the Gotham. بتمن با روی حقیقی شما را با گاتم نشان داد. در اینجا مهم اون است که وای الله که نشان داد و مهم نیست که وای کی نشان داد چگونه نشان داد. یا اینکه مثال دیگر Mike has traveled a lot. مایک بسیار سیاحت کرده است. مهم نیست وای کی سیاحت کرده است، مهم اون است که وای بسیار سیاحت کرده است، یعنی نتیجه اون است که سیاحت بسیار کرده است مایک. True colors رنگ های اساسی در ترجمه تحت لفظی و ترجمه معنایی آن روی اصلی شما را. مثلا Peter finally showed me his true colors. پیتر در حقیقت کی بودن خود را با ما نشان داد. و چیز دیگری که جوکر با اهل گروه جنایتکاران میگوید It's simple, we kill Batman. It's simple. We kill the Batman. این عادی است. ما بتمن را میکشیم. If it's so simple, why haven't you done it already? اگر این قدر آسان بود، کشتن بتمن اگر این قدر کار آسان بود، برای چی تو اون را تا حال نکشته؟ برای چی تو یکم کار نکرده؟ If you're good at something, never do it for free. و جوکر در این سوال آنها چنین جواب میگوید که If you are good at something, never do it for free. اگر شما در اجرای یکم کاری بینهایت خوب هستید، در آن کار با خوبی میبرید، هیچگاه آن را رایگان نکنید، یعنی هیچگاه آن را به پول اجرا نکنید. If you're good at something, never do it for free. و اینک زبانوزان این بود یک درسی خردکک با جوکر و درس نوبتی ما با فیلم تصویری توی استوری یعنی حکایه بازیچه ها قسم چهارم آن منوار گرفته می شود. تا درس آینده بای.